Kidukhat ka Meghalaya Legislative Assembly Committee on Women Empowerment. Hakajingelam ka chairperson Kong Santa Mary Shilla MLA, balasanran kiwe pat kidukhat kibakuntub ya uba Adelbert Nongrum MLA, ba Matthew Beyond Star Kurba MLA, ba Bright Starwell Marbanyang MLA, kilalijngo ya ka yeng kasem joka Kong Darisha Lingdo Kanshi, kabalaya kundu ya ka jingyap basngau melung, rengkat bat ikun kentei ibadang arbanai kerta, haden umdi hasnong langtor Eastern West Khasi Hills, haka tarik leber hajar arpusan. Ki officer ka Sarkar Meghalaya ki balasanran bat batai ya kene ka jingja shagi dukhat kane ka committee ki long ka Kong Anita Kharpor DC Eastern West Khasi Hills ba perkhat lang su chiang additional SP kane ka district bat bun ki we ki officer ki no yalam shnong na langtor bat ki bahyeng hasem jong ka Kong Darisha ki dukhat kane ka committee ki lalit jingo asngolam ya ka yeng ka sem jong ka Kong Darisha ya ka pung den umdi ke jaka hakabala shem ya ki met yap jong ka kemi bat lai khun hakani ke jaka balalap ya ki met yap la penlong ke jingyeng jar minute ban sngolam ya kita ki mensim ka kemi bat lai khun kajing thumu jong kani kajing let jingo kani ka committee ka long ban penpau ya kajing sngolam ban ya kendu eki pulit ki batoket ya kani ka jingja kumjuru ban ai kajing shngan ki pat ba baka Sarkar Meghalaya kam ID bat kan thwet ya ki brio ki bat thombor ya ki kenthai khna bat ya ki khnaren nalong tor kani ka committee kalalet chamai rang ban wat jing tip na katanat pulit halor ki jing toket bat hakanu ka kenjang ki jing bishar ki don halor kani ka case hagin kasari ka Kong Santa Mary ka loong ka bor jong kani ka committee ka long ka baklan ban ya daya ka hok ki kenthai bat jong ki knaret kenthai bat shenrang ha ka jela Kono liang dala dan hakata ka bunta penyara tu ya. Kamu kabasay ka daro menta nakalim jati ang kibayang basam Kong Darisha lindok kopi kuah kopi ram kalong Darisha sabi ko kung samdo namar hangi dasi kalau konong ke isu kalau balik kaman daya pi kung kolong yelong seb kung kejap ndriu na do na pat kira mensin boleh mah cuma diangot Yang sepersangkap balak apa yung ngaleng ko nando yang sepersangkap bayi kami nak menyerap ya ka kamta kata kajing kahop jongpi di bisa ke badan kam yang saya push ngaleng jongi sudah kod na siya kadungan nuka ain kadam ka sa police department yang sepersangkap nakan ni committee jongi mo pat ko slayer in sa ajing TPP in any of these days or months akan nung kom hang no ko kita ikut ke slayer ni ngaleng di siyo para indisyo kaya hinang ta jongpi ang kalim jing komite di po ang kaya sinong katawar mo Snow ilam snow. iya sada Snow ri suki DC dan hotai polis. Stat inquiry dan stat memang last time tak ada tak ada tak no ini stat memang hero kinhon om bin up proportional bagi pada Indonesia tiga tahun national snow DC officers dalam stat ya inquiry takut kenapa kini dalam dia su bilang kami ada kasuki dia apa dia ni orang pun kaya lang ini belum sampai start ting you really sing ko bukan ihap ito kino ki phone number ni don sa IP kino jujing ayo ki tip ni saya pasang menekan kino ki kam don kam jongpi kam kata jinglong kam ka hok ban bisat no ini saya